Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga inte ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Feby. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ilingad naklangan itinagan a Feby. Jakon inlanad ti address ko. Siyaklangan ti single kada kami alimanga kakabsat. Siyak ti buridak. Adumat dagiti agar-aram kanyak. Ngem gapo iti arapaap ko at tulungan dagiti naganak ko. Jakpay kayat ti makiasawa. Swerte kano ni manang ko ahilda. Tanasingpet ken naanos ti naasawa na. Isu ano makiasawa ak. Pilyek. Tikas iti asawa ni manang ko ahilda. Bueno papagayam, intay denggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Feby. Dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Nasaya at si Mangputkan, Febe. At danimanang mo, si Marungkar. Nagapwam, Ay, nagbirok iti trabaho, manang. kasla kamot na bambanog unay. Stress ka apirme. Kasano, awan na biro kak at trabaho. Imay nantad ni manang mo iti grocery. Ginatang ni manong mo dagita. Naala na ngamin di bonus na. Kita takabsat mo anak ko. Naganos di asawa na. Kasmat kumakan ni bayaw mo ti pakiasawa amto. Kita anak kasla ak balasang. Regular ti panagpaparlor ko. Iso kitaam. Nagmayat ti kolor ti buhok ko. Ay na, tulungan nakman ng manang. Tani, jakmat makabirok iti trabaho dito eh. Ibagam na anya ti kayat mo. Kaya't ko kumati aga abroad. Awan mat kwartak. Pautangan nakman. Bayam, ibagak day takan ni manong mo a Delphine. Ay na, nagpintasan dahi ti asawa kaya. Kasla artista. Agyaman nakitiintan mo a pagpapintas ko. Jakmat kahit nagbalin ka alosang. Gapo talab na lab ka. Ay, wan gayam. Anya nga iti pangrabyan tayo. Di matimbagak, amangan tayo ijerwar. Ay, wan man tanabanugak. Ay, diyak kaya tagluto. Saan ka ngagbanog ngagluto? Ay, wan gayam. Umut-utang ni Feby iti pag-abroad na. Anya? Agabrod ni Feby? Isumot ti kunana. O sige, ibagam kan kwa na. Tagkita kami iji bangko, inton bigat. Agkita kayon to kano kanimanong mo iji bangko inton bigat. Ha? Isa timang pautang kanyak, manang? Wen, katrombang laang nga agragsak ka. Tapautangan na kanimanong mo a Delphine. Kababain. Pagbainam ko ma. Manong mo ni Delphine. Ken, nasingpet ni bayaw mo. Sige, manang. Kat, anya ka nung oras nga agkita kami inton bigat. Talaga nga ituloy kunti pa nag-abroad ko. Ay, kat si Kaman. Pautangan na kano ni bayaw ko iti pag-abroad ko. Ha? Nibayaw mo. Nibayaw mo ako nam nga. Wan nga rod. Sapay ko na nangagkita kami iti bangko. Taitid na kano ti kwarta ka sa pulak. Ay, aganad ka kankwa na. Diyak man amo, no apay abilibla unay dagiti daddo makin ni bayaw ko. E dinto tano agkita kami. Kat maditi pa nagkit-kita na kanya. Madlaw mo matngamin. No adahidan interes kan ka ti may sa alalaki. Isong aganad ka. Feby, Manong Delphine. itay ka kadipay nga guro-uray dito eh. Sorry ha. Napanak kami nag-withdraw iti-itid ko ken ka. Utang ko dayta manong. Nakaparking ti kotse ke Jay. Mapantapay ag merenda. Mapanak ko man manong. Awan namin kadwa ni nanang ijabalay. Saan mo ta mabalin nga yawat ko latan da iti kwarta nga do ti tao?
O may kakit din. Mapantapag merienda. Binakan nakakadin ti boyfriend mo, iti kastoy ka espesyal na restaurant? Awan boyfriend ko, Manong. Oo. Iti da ita apintas mo. Kaya't ko pa'y atulungan dananang kintatang ko. Sayang, no di ka makiasawa. Ag-abroad pa'y. Nagbayag matan ti order ta. Oh, ato iti kwarta. Kas ko na kita eh. Itad ko kan kada ita. Anya? Feby, nabayagan na kursunada ka. Numanugot ka iti kayat ko. Nayunak pa ito yung kwarta. Ngamnas ka na sana mamanimanang mo ti amin. Ukom lang ang takwartang. Oy, Feby! Agsubli ka! Feby! Hello, Manang. Ada akong dito balay. Saan mo mat kano nga inawat di kwarta nga ititad ni manong mo? Pimanaw ka kanumat adagos. Kung amin, Manang. Naamiris ko. Asa anak gaya man nga abroad. Nagbit mat tan nagbaliw ti panunot mo? Diyak ngamin mapanawan dananang kantatang. Ay, sayang mat di kwarta. Agya man naklaangan kini Manong Delphine, Manang. Ay, sika talaga. Last minute kang agdesisyon. Manang. Talaga nga Rod, analoko day taabayaw mo. No kasta ti imbaganakin ka. Idi pa'y lang amin asaan anasaya at impression ko kankwana. Ay, imbagam kumaakin ni manang mo. Ay na, diyak mabalin nga ibaga. Ngamin ay ayaten unay ni Manang ko. Amangan no isupay ti pakadadaulan ti pamilyada. Kasano day tan? Ituloy ko ti agabrod. Problema klaang ti gastusak. Saan ka di? Anabayag nga agar-aram kan ka ni Ray? Idi pa'y. Ngam, binasted ko mat ngamin. Kaaruba mi. Kat ibagakan ka. Naglawan ti daga at taltalunan na. Amom ka di, akanayon agi deposit iti kwarta ijay bangko. Anya ko maita. Ison ti pagutangam. Ay, mabayinak. Sige, bayam ta kasaritak. Nasingpot ni Ray. Ne, Naimbagal daw yun, Ana. kastamat kan ka barok. Asino ti kasapulam? Ni ko ma, Feby, Nana. Ay, ala, umay ka nga rod barok. Ati amanak, Nana. Ayabak di anak ko. Ala, agtugaw ka ah. Ayabak ti anak ko. Diyak ninamnama nga umay ka dito'y balay mi, Ray. Pasensya ka na, Feby. Nadakamat ngamin kanyak jagayim mo. Nakasapulam ka no titulong ko. Ay, uwan nga rod. Kaya't ko kumangamin ti agabrod. Manuti ka sa pulam. Pautangan na. Apay kit dinasahan. Agyamanak. Di ka madanagan. Uray interesak. Si kakit dimet. Anya nga interes nga ibagbagam. Awan interes na da ito eh. Agyamanak nga rod no kasta, Ray. Apay ngamin nga gabrod ka. Kaya't ko atulungan dagiti naganak ko. Sige. Kaano ka sa pulam di kwarta? Ay na! Inlab at talaga kan ka ni Ray, aging gaita. Si kamat, tilay bagbagam. Interesak da ito impautang na kanya. Tapno awan may bagbagana. Apay ngamin. Anya tisaan mo at pangayatan kan kuana. Oy, uray man nun nangisit ni Ray. Tanagagat, kanaanos. Anya ngay kumati maaramidak. No saan kumatatay. Amo, idiimbaga kan kuana akasapulam titulong na. Kunana ang nakasagana at tumulong. Isumat lagayam nga imay adagos ije balay mi. Kat, kasano nga ron itan? At flight kan. Wen, dandanin.
nakapanaw gaya mo ni Phoebe. Ay, saan na ka di nga imbagakin ka? Ay? Apay ka mga ipagana, katawan mo ta relasyon mi. Ay, unan niya. Naragsa ka kon. Tamatungpal ti arapaap na. Dayta, tipod no nga ayat. Awan mo't maramidak. Tadi naksamot kayat ni Phoebe. Si kakit di mat. Saan ka man nga agsao iti kasta? Adda utang na ken ka. Kat patyak, saan alipatan dayta? Kat isunto ti kanayon nga umawag ken ka. Hello, Manang. Kumusta kan? Mayat man. Oh, apay, asaan ka makita dito yung video? Diyak kaya't yung pakita. Apay, Ang mga makita ang dagiti nagdadakkel nga ay bag ko. anya? Feby. Ni, Manang, apay ngagsangit ka matan? Ada ka di parikot? Ni Manong mo, Delphine. Ha? Apay ni Manong Delphine? Yawanan ba in? Nagadumat gayam ti babae na. Anya? Nakitag naging babae ka chat na. Nalukatak ti Facebook na. Ay, idi pa yung amok dayta, Manang. Anya? Panawan siguro, tapno maamuam ti rason. No apay ajak inawat di kwarta nga ipautang na kanyak idi. Feby. Kaya't naamaadan kami iti relasyon. Anya? Jak la imbagbaga idi kan ka, Manang. Tadyak kayat amadadaal ti pamilyayo. Ngam day tatipod no. Saan gayam nga ideal husband di asawa mo? Hello, Ray. Ni Feby day to eh. Phoebe? Oh, kumusta? Kastoy, saan kamat ngamin amaawagan? Nagrigat nga min ti signal iti farm. Imayak la dito'y bangko. Iso anaadaan ang iti signal. Talaga nagagat ka. Day talatan agururnong tararamidam. Awan gayam, iso nga imawagak, taibagak asa anak pa'y amakabayad ita. Okay lang. Okay lang kan ka? Wen, si kakit di man. Na-ospital ngamin ni nanang ko, katsyak tinaggastos. Ay, wen, nadamag kumot data. Napanak pa yung hospital ta binisita. Ay, agyaman na. Kan pasensya ka na. Sana bale, interes aktulat ng gikwarta. Saanan? Si kakit di man. Sige, agan-anad ka dita Di mo baybayan ti bagim. Agyaman na, Ray. Asino man ang dayti babae akachatsat mo? Nagkunakan ka katam ti Facebook ko. Teenager daytoy! Di ka lang mabain! Agtal na ka. Saan ako nagtalagpaykan ka? Tauray ti kabsat ko, kaya't mo abiktimaan! Aniya? Nagpudnon kanyak ni Feby. Amo konti amin, Delphine! Ray, Oh, si Kamet. papanam, Mapanak iti farm ko nadamag mo ka di. Nagawid ni Feby. Anya? Nagbakasyon. Wen, naibaga na kanyak daytan. Angam, di namat din nakamat no kaano. Nagawid din. Ay na! Makitam laan ko ma. Pimintas jay gayem ko. Saan ang nagawawid iti balay mi ni Delphine? Saan latangamin ang sumardon iti panagbabae na? Ay namanang, anya ko matirason nga ano sampay lang tikas di klase ti lalaki. Ngam saan matakayat asawan dayta? Aga po takasta ni bayaw mo, saan ka na makiasawa? Saan nga agpapada dagiti lalaki, Feby? Ni manang mat. Makiasawa ka latta. Ngam, piliyam je pakiasawam. Nakapili ako, manang. Ha? Asino? Iyam amumot akada kami. No asino tinapilim a lalaki. Pasyaran ka kumay di balay Angam, mabainak no nakachinela sa kamapan.
Amok amabain ka manen nga umay. Uwin nga rod. Hindi pa plan-plan wakti may agpasyar. Jackman am mo. Nabayag tamutan nga agam am mo. Nga mabainak latakan ka. Ay na. Aywan gayam, umayak agbayad. Oh, atoy. Interes sa klatan, tanadilig pa nagbayad ko. Ha? Oh, ala, awatan mo na. Kuha? Uray saan mo ko man nabayadan? Ay, nakababain mo't Phoebe, mabalin ka dito agaram kan ka. Ay na, inururay ka ijay balay. Di ka mat agpakpakita. No kasta, mabalin nga agaram ha? Mabalin basta awatem da ito'y bayad ko. Tapno agpaaramakan ka. Mangnamnama at asa na may tulad kinimanang ko tibiyag ko, Mr. Lonely. 5 atawan kami ngagdendenan kini Ray, kas agasawa. Kat makunak at talaga na singpet, ken responsable nga asawa. Mapagtalkan nga ama dagiti dua nga anak mi. Daytoy man ti kapadasa. Tuy pagayam mo, Phoebe. Pagayam Phoebe, pudno asaan nga agpapada dagiti lalaki. Kaya't nasayaat na nakatumpong ka iti kapkap nga kam alalaki, anapudno amang ipatagkan ka. Tay kunada nga ruden, ti panakiasawa kat saan amaala iti innapuraan. Kat nagasat ka, tanam amumpay, anaimbag ti ugali, ken kababalin, tinakiasawaam. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Phoebe, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.